Pozdrav ljudovi, kako ste, šta ima? Prije par dana napravio sam jedan video pod nazivom Pozdravi za sve vas. I to ću danas raditi. Svi ljudi koji su napisali pozdravi me, pozdravit ću. Da vas se riješim više jer spamate bož sam. Za sve koji nisu vidjeli taj video, jebi ga, ja sam ga izbacio, vi ga niste vidjeli. Bio je 2 dana online. Da sljedeći put ne bi propustili to, kliknite ono malo zvonce kod subscribe buttona da vam onda javi kad je idući video. To jest kad je idući video izašao, to jest kad će izaći. Da ne dužimo, krećemo. Ako bude više pozdrava nek lajkova na videu, neću više ovo raditi. Evo ga ljudi, to je taj video, 1000 ljudi vidjelo je, u dan i po, ne znam koliko. Dobro, i krećemo. Prvi pozdrav ide za Silly Marka. Gdje si Silly Mark? Idemo Off Bros. Pozdrav za Off Bros. Pozdrav za Anime Mihajlo. Čiko Duma pozdravim, najveći anima fan. Gdje si Mihajlo, imaš dobru sliku, Luffy, to je to. Pozdrav za Marka Charmandera. Pozdrav za Antonio Bobek. Pozdrav za, pozdrav za Marki Ivoševi. Pozdrav za Ognjen Popadić. Pozdrav za Tirke. Gdje si Tirke? Pozdrav za Karlo XD. Pozdrav za Petrika Games. Pozdrav za Luka Vujašinović. Pozdrav za Mrkija. Pozdrav za... Pozdrav za R1 Marti. Pozdrav za Moždanika. Pozdrav za Neptun 99. Koki Cool Games. Master of Games. Master for Games. Tomo Super Game. Sve neki game. Pozdrav za Skid Row TV. Pozdrav za Black Money. Clash of Fehra. Clash of Fehra. Vjerovatno igra Clash of Clans. Da pretpostavim. Vidi stvarno Clash of Clans, eto. Ako zanima Clash of Clans, evo ga, Clash for Fehra. Pa eto. Done Kro, pozdrav mi senpai. One Punch! Pozdrav za Pro Noobs. Pozdrav Dario Tirić. Pozdrav Marko Charizard. Pozdrav Kranjonja Gaming. Pozdrav za Marijan Filipović. Pozdrav za AB #53 Best A. Bože moj, koje ime. Pozdrav za Marka Miletića. Pozdrav za Mihael Bešlić. Pozdrav za Srpske mušce. Pozdrav za Royal Gaming with MVP. Pozdrav za Nikola Draškić 9. Rafael Mlinar. Pozdrav za Švatšos. Ne znam, brate, što je ovo. Hajde vidim. Pozdrav za Klokan TV. Prikaži više. Moram izvrći to. Švarcko. Aha. I šta igra? Minecraft. Aha, ok. Pozdrav ljudi, šta ima, kako ste? Znači ovo je vlog na našem kanalu. Odlučio sam snimiti nešto, bilo mi je dosadno. Htio sam reći nekoliko stvari i... Minecraft to prekrižite, to vam je bilo u ponedjeljak. Utorak stiže FIFA, dok na... Znači neki gaming kanal, okej. Aleksandar Rodanov, pozdrav za Aleksandra, pozdrav za Filipa Pavšića, pozdrav za Pyro Marko, pozdrav za Mohija, pozdrav za Manijaka 56, pozdrav za Marko Kalamarko Gaming, pozdrav za Roko Karim, pozdrav za Dušan Vlogs, Turcija, pozdrav za Siniša Molhar, pozdrav za Bruno Bradač, It's Lukas, pozdrav za E-King 2005. Pozdrav za Marko Šarića, pozdrav za Maja Borčić, pozdrav za Bruno Buđak, pozdrav za Filip Pejić, pozdrav za Cuba 2006, pozdrav za Edin Subašić, pozdrav za The Deutschland, i prikaži više,
Pozdrav za Jklmnjok. Pozdrav za Minel Goletić. Pozdrav za Royal King. Pozdrav za Football World. Brate moj, koliko vas je. Pozdrav za David Jagera. Pozdrav za Almir Pepić. Pozdrav za Full Gamer. Pozdrav za Hajduk Split. Nikakav Hajduk iz Splita. Pozdrav za Njurko Krpelj. Pozdrav za Edox Master. Pozdrav za Željko Barišića. Pozdrav za Filip Fučeka. Pozdrav za The Games. Pozdrav za Panda. Pozdrav za Noema, Gnjurašević. Pozdrav za, ti opet stuj. Pozdrav za Pexel. Pozdrav za Aleksandra. Pozdrav za Emi Komo. Ante Cvitković. Prikaži više. Pozdrav za Ante Marića. Pozdrav za Minecrafter Balkan. Pozdrav za Mladen Stokić. Pozdrav za Stipe Trans. Pozdrav za Ivana Games. Pozdrav Ice Wolf Teo. Pozdrav za Darko Aršov. Pozdrav za Suleta. Pozdrav za Tomislava Jokića. Pozdrav za Crow Game Evolution. Pozdrav za Nutalo. Imam najbolje videe. Ajde vidimo. Imaš najbolje videe. Oho, još malo 100 subscribera. Da pretpostavim, igraš Minecraft. Ali nema video zapisa. Ok, dobro, ali ima najbolje videe. Pozdrav za Patrick Gaming. Pozdrav za Dominik Samarčić. Pozdrav za Mirandina Gaja. Pozdrav za Gabriel Dbala. Pozdrav za Miro Uvodić. Pozdrav za Best Fails. Prikaži više, ljudi moji. Pozdrav za Ule Mob YouTube. Pogledaj mi kanal Carsi. Ajde da vidimo kanal Carsi. 123 subscribera. Video zapisi. Da vidimo. Grand Theft Auto. Dobro. Znači, još jedan gamer. Ok. Da vidimo intro. Ima neka cool muzika, epska. Yo, DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right here. Intro. Da pretpostavim, vjerovatno si uzeo od nekog intro. I predugačak. Dobro, idemo dalje. Pozdrav za strica Fjodor. Pozdrav za Max X. Pozdrav za Filip Petrović. Pozdrav za Goran Jandrić. Pozdrav za Pačo Vlogs. Ajde vidimo li snimaš vlogove, Pačo. Ajde, čisto ovak da uđe. Pačo Vlogs. 33 pretplate, prijenosi. Ne snimaš vlogove. Pozdrav za Igorex. Bla bla bla. Pozdrav za Ezio. Ajde da vidim Ezija, ajde. Ljudi, koliko vas je, bože moj. 346 subscribera. Kako napraviti Minecraft? Nemoj mi Minecraft. Minecraft izlaz. Ne postojiš za mene. Pozdrav za Prank King. Pozdrav za XYZ123. Pozdrav za Zviznemt3. Pozdrav za Gamers Balkan, United Balkan. Bacit ću oko na tvoj kanal. Oho, Top NBA Trades. I pozdrav svima ljudi, ja sam Ivan sa Gamers United Balkan, a vi gledate moj video NBA tradeovima. Evo nas tu toliko očekivano video koji ste me tražili da snimim moji komentari na NBA tradeove koji su se dogodili unazad sad već jedno 2 tjedna. Bio je trade deadline i dogodilo se... Jel Bogdanović, di je Bogi? Dobrom draftu sljedeće godine. Di je Bogdanović? Dobro, sigurno Jokić. Di je Bogdanović? Mišljenju Evo ga, Bogi!
stvarno trebaju draft pikovi i ovaj potez je razumljiv, sa Bogdanovićem ništa nisu mogli postići, on je vjerojatno i onako htio otići. Gamers Balkan, United Balkan, znači šta ima tu i sve NBA, FIFA? Dobro, fino. Eto, baš ste raznovrsni. Eto. Neka, dobar je ovaj sa tradeovima, svaka čast, dobro. Idemo dalje. Pozdrav za Letavi, pozdrav za kolega Josip, pozdrav za Vedran Miškić, pozdrav za TV Dolemci, pozdrav za Dart Pro, pozdrav za Tornado Crow Gamer, pozdrav za Mika 21. Prikaži više. Pozdrav za Anis YouTube, pozdrav za Oleg Gaming, pozdrav za Lovro Barbir, pozdrav za Andrej Plantić, Petak, ok. Pozdrav za Franjo Azinović. Pozdrav za Siptre. Pozdrav za Gabriel Božić. A brate moj, nemoj mi toliko pisati puno. Pozdrav za Lauren Hanik ZG. Pozdrav za Demikux, ne znam. Pozdrav za Čapniks. Pozdrav za Kalju 7. Pozdrav za Mentora, pozdrav za David Mendelski, pozdrav za Toni Rajder, pozdrav za Roloka Greci, pozdrav za Žarko Jovanovića, Let Dur. Miljana Ćorić. Pozdrav za Leon FTV, pozdrav za Nikola Griva Games, Fail Games. Ne da mi se gameri, ne. A brate moj, samo gameri, šta je ovo? Teazi, pozdrav za nadrogiranu zebru, Alex Kontić. Pozdrav za Kris Kurića. Pozdrav za Bro Games, Pača i Buraz. Pozdrav za Best of Cinema. Pozdrav za Gabriela Stanića, pozdrav za Sandro Tolića, pozdrav za Vuki 420, pozdrav za Luku Playera, pozdrav za Pranjke. Pozdrav za Captain Croa, pozdrav za Sky Guys, pozdrav za Ivana Radića, pozdrav za Zvrga Pro, Mihael Benčak, Malke TNT. Sorry. Ljudi, krepat ću, čekaj, moram malo vode poput. Mio Mihalinec, pozdrav za Kralj, Car, Princ Jamić. Pozdrav za Nenad Nađu. Kurt Crafter Full HD TV BL 4K 30 FPS 60 FPS. Balkan Salitice, pozdrav. Noel Pinač, pozdrav. Ninja, pozdrav. Stipa Guz, Kristina Elez. Crow Oil D. Poz Edin Mđ. Nikša Krecković, King TV 13, Karla Dabić, I am the one. Janko TV, Adrian Posavčić. Pozdrav iz Njemačke, Adrian, svaka čast. Barbara Sačer, Tarex 36. Fili 70, Slađandro vam je, ljudi moji, čovjek koji krenu igrat Pokemone, pa eto, isto sam i ja sad krenuo ponovo, ali on je krenuo na ove novije, malo igra Soul Silver, pa eto, otište, moram pogledat novu epizodu, otište i eto, Slađandro. Vilim YouTube, Kudić, Balkanski carevi, možeš dati shoutout, ajde evo, shoutoutam Balkanske careve. Ok, Royal Clash, ništa, sorry, Draženka, ne zanimaju me, znaš ono, ok, možda si dobar i sve to, ali igrice, sve osim Pokemona može proći, mislim, krivo sam rekao. Pokemoni jedino mogu proći. Pozdrav za Draženka Rodinger. Pozdrav za Papi Gaming Peršić. Pozdrav za
Patrik Mendroš. Pačo. Moj dragi Pačo. Pozdrav za Paču. Što ti, Pačo, snimaš jedan? Pa se sačuvaj, Pačo. Šta je? Franko Tomšić. Pozdrav za Puljo Everyday. Joj, Puljo Everyday, ajde da vidimo, sigurno su neke igrice. I da pogodim channel update prije 2 mjeseca. I šta ima? Call of Duty igrice, dobro. Pozdrav za Matija Tačković. Pozdrav za Kleminjo 14. Redoxid, pozdrav za Tony Junior. Redoxid, tko ne vjeruje. Aha, dobro, svaka čast. Pozdrav za Redoxida. One eternity later. Pozdrav Tony Junior. Pozdrav Danis Memčić. Pozdrav Loro YouTube. Amar Gaming. Tomislav Matić. Mario Šipek. Patrik Lušhaj. Pozdrav Miloš. Knight Daniel. Pro Gamer. Marcel Boban. Lukas XYZ. Srećko Stanković. Safrix Pekeara. Mateo Paluši. Antonio Dujmović. Nikola Dedić. Nikola Đapić. Muđa. Cat Lover Broni. Aki HD. Siniša Prodanović. Ceraps Konj. Roko Bačić. Domix D. Matej Mato. Čučke YouTube. Dara MC. David Kučko. Ljuti Biber. Foxy. Minoši. Hexalion. Anonymous. Korg HR. Pozdrav za Pajdaši Desni. Pozdrav Futbal Maker. Pozdrav Roko YouTube. Pozdrav Bor na YouTube. Pozdrav Luka Kocijan. Pozdrav Let's Do Impossible. Mata Junior. Krunoslav Pereško. Alexa MLG. Orange Man. Pozdrav za Pavao Mirković. Pozdrav za Nikola Jelavić. Pozdrav za Matija Betrenjak. Pozdrav Lucija Došen. Pozdrav Gufa Gufić. Pozdrav Gamma Gaming. Pozdrav Nugato TV. Pozdrav Kerjo. Pozdrav League of Pro. Ludi Milojko. Mirneš Hajro. Valentino Humek. Pozdrav Marijana Cvjetančić. Mustafa Gaming. Pozdrav za Dejan Lazića. Pozdrav za Dejan Lazića. Pozdrav za Pikseovci. Pozdrav, jebem ti, Dejane, dosta više, nemoj tako. Pozdrav za Larisa Poljak. Pozdrav za Sick Graphics. Pozdrav za Švabo, Cero. Pozdrav za Mr. Cheese. Pozdrav za Nešja Aldin. Pozdrav za Brane Bandić. Pozdrav za Ivan Hovanjec. Pozdrav za Alena Vukića. First name, last name. Ivan Hovanjec. Antonio Bošković. Pozdrav za Draksa 25. Koki Cool Games. Nevenka Baraban. Pozdrav za Merk Z3 Rk. Matija Orešković. Pozdrav za Mata YouTube. Brate, ovi YouTube-a koliko hoćeš. Pozdrav za Miki Care. Pozdrav za Luxor the Assassin. Pozdrav za Kinga. Pozdrav za Dominika Raguša. Pozdrav za Jackie the Noble. Pozdrav za Lorixa. Pozdrav za Croata 85. Pozdrav za Gordanu Pop Cenic. Pozdrav za Grom Bro. Pozdrav za Kinga. Pozdrav za Valentina Lovrića. Pozdrav za Mateja Pavlovića. Pozdrav za Fum. Pozdrav za Beatbox Tomić, di si kolega. Pozdrav za Branko Skoka. Pozdrav za Crazy Gamer HD Crow 4K. Pozdrav za Ivan Renić. Pozdrav za Kristijan Bat. Pozdrav za Toni Jadrejčić. Pozdrav za Matko Legenda. Legenda čovjek. Pozdrav za Crow YNVWA. Pozdrav za Vedran Mali. Pozdrav za IXX Futbal.
Pozdrav za Kristijan Bata. Pozdrav za Đorđe Jeremića. Prikaži više. Pozdrav za Pavu. Pozdrav za Lario Kremer. Pozdrav za Aleksa Gamer HTC. Pozdrav za Marko Pečinar. Pozdrav za Gumball GG. Pozdrav za Barem M. Pozdrav za Ledos number 2. Pozdrav Leon Perković. Pozdrav Trinidite Channel. Evo, ajde. Pogledaš ti kanal. Ajde. 35 subscribera. Jebemo, koliko vas je. Dobro. Guys, we're spremni da ovo lago. Gospodine, Molim. pa mi smo prva ratna divizija. A tek ovo nije mornarica. Nije. Prva kopnena. Pozdrav za Ivo Uren. Pozdrav za Zolder King. Pozdrav za Matea XX. Pozdrav za IGFTVX. Pro Gamer 034987. Jokson FM. Studio Maestro. Pozdrav. Bla bla bla. Prikaži dalje. Više. Pozdrav za Kotrljajuća Haringa. Pozdrav za Jokson FM. U stvari nije pozdrav za Joksoma, pošto nije napisao pozdrav. Gamer igra i puca sve. Pozdrav za neki gamer. Pozdrav... što si ti napisao? Eto, svaka čast. Pozdrav za Royal Gaming. Pozdrav za Black Money. Pozdrav za Anonymous Pick. Pozdrav za Matea Marcac. Sad ne znam je li Marčač ili Marčač, ne znam. Marcac, rećemo Marcac. Pozdrav za Asmir Dervišević. Pozdrav za Go CGV. Pozdrav za Balkan Player. Pozdrav za Black Money. Pozdrav za Semir Pro Gamer. Jana Magić. Nikola Ristić. Darko Babić. Prikaži više. Pozdrav Dominik Bajić. Pozdrav Amar Lemes. Pozdrav za Dominik... sad sam te pozdravio. Pozdrav za Horde Zla Ultra Rajvos. Pozdrav za Noa Glavačević. Pozdrav za Aca Bre. Pozdrav za High on Photography. High on Photography, šta je to? Oh. We are not professionals, we don't know English, we just love photography. O, pa to je ovaj, joj, pa ako ne znate tko je to vam je moj... Wow, this looks phenomenal. This is amazing. I will take another shot and hopefully this one will be a lot. Fotografija bez budžeta, eto, pretplatite se na High Photography. Pozdrav za Dijani XTV, pozdrav za Rocking Pikachu, pozdrav za Mateo XT, pozdrav za Josip Bandić, pozdrav za Donat Tomas, Eldin OS, Skici Y, pozdrav... Evo te, burek s mesom ću dobiti, ajde ovaj. Ali onaj pravi bosanski iz Bjelovara. Pravi bosanski burek iz Bjelovara. Okej. Znam što je Bjelovar u Hrvatskoj. Pozdrav za Filip Puškarić, pozdrav za Antonija Channel. Pozdrav, prikaži više. Prate, pa koliko vas je? Pozdrav za Marko Koroljević, pozdrav za Emin neko. Pozdrav za Ali Agić, pozdrav za Rumenko TV, pozdrav za Pavle Vuković, pozdrav za LPS Puflica, pozdrav za Stipe Mandarić, pozdrav za Vivi Mario Andreani, pozdrav za Domagoja Provića, pozdrav za Džejal Camlović, pozdrav za Luku Sjerića, pozdrav za More Kro TV, pozdrav za Aki i Aljoša Ostić, pozdrav za... Tebe sam već pozdravio, brate, nemoj.
I molim vas, nemojte ovo. Ko mi lajka zadnji video i suba se dobije 9 aktivnih subova u roku od 48 sati. Stvarno. Rolito i Lobby King. Ja, Blue Dragon. Daj mi sad zašto. Nemoj, ne, not responding. Evo ga, dobro je. Di sam sad stao? Blue Dragon, ne, gore. Pozdrav za Blue Dragona, pozdrav za Spade 301, pozdrav za AD Party Game, pozdrav za Kristina Boršić, pozdrav za Key Bros, pozdrav za Crash Ara. Moj Blue Dragon. Mega super, duper cool, dobro. Pozdrav za Ivano Games, pozdrav za X1X, pozdrav za Roko Vrgoč, pozdrav za Šoko Milk. Jebote, 200 kuna. Jav se. Pozdrav za Vinko Bebek. I Šoko Milk. Šoko Milk je, ljudi moji, prvi bio. To je to. To je to. Napokon, ljudi moji. Sad mogu ići spavat. Ajde, Bog. Sjedim već pol sata vamo. Aj Bog, ljudi. Eto, pozdravljeni ste. Više nemojte tražiti da vas pozdravljam. Eto ga. Riješio sam. Koje sam pozdravio, pozdravio sam. Koji je nisam pozdravio. Eto. Pozdrav ću ih idući put kad budem radio ovo, a ne vjerujem da ću raditi. Zato. Eto. Ja sam vam ispunio želju. Sve sam vas pozdravio. Ajde ljudi, odi ja spavat.